Halo teman-teman, kali ini Encang lagi mau masuk ke hutan nih teman-teman. Tuh, hutannya banyak pohon-pohon besar teman-teman. Ayo teman-teman, kira-kira Encang dapat apa nih di dalam hutan teman-teman? Apaan tuh teman-teman? Wah, kita dapat ondel-ondel lagi teman-teman. Wah, lumayan teman-teman. Kita dapat ondel-ondel di tengah hutan teman-teman. Waduh, tapi tempatnya agak serem nih teman-teman. Kita harus cepet-cepet teman-teman. Kita harus cari lagi teman-teman. Kira-kira kita dapat apa? Kita taruh dulu di sini teman-teman ondel-ondelnya. Ayo teman-teman, cari lagi teman-teman. Wah, apa ini teman-teman? Wah, pop-it kupu-kupu teman-teman. Waduh, bagus nih pop-itnya teman-teman. Ayo teman-teman, kita taruh lagi sini teman-teman. Kita kumpulin jadi satu teman-teman. Wah, apa ini? Wah, kuda poni teman-teman. Ih, tapi kok rambutnya kayak begini teman-teman. Aduh, nanti kita rapihin nih rambutnya teman-teman. Lucu nih teman-teman kuda poninya. Kita taruh lagi di sini teman-teman. Ada apa lagi kira-kira teman-teman? Wah, apa ini teman-teman? Wah, ini pop-it teman-teman. Wah, kita ketemu pop-it lagi teman-teman. Bagus nih pop-itnya. Ayo teman-teman, kita taruh lagi. Apa ini teman-teman? Wah, lucu ya. Ini seperti palu teman-teman. Coba teman-teman, kita coba dulu. Wah, lucu teman-teman. Coba bisa bunyi ini. Wah, lucu nih teman-teman. Wah, ketemu mainan unik nih teman-teman. Oke teman-teman, kita gabung lagi jadi satu di sini teman-teman. Ayo teman-teman, kita lakukan pencarian lagi di tengah hutan teman-teman. Ada apa lagi nih? Wah, ada ondel-ondel lagi teman-teman. Wah, kita lihat mukanya teman-teman. Wah, bagus nih teman-teman ondel-ondelnya. Waduh, bagus teman-teman. Ondel-ondelnya teman-teman. Kita dapat lagi ondel-ondel di dalam hutan teman-teman. Serem nih teman-teman nih. Kita ke tengah-tengah hutan nyari ondel-ondel. Oke teman-teman, kita kumpulin lagi di sini teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Wah, ketemu lagi teman-teman. Ini ada ondel-ondel lagi teman-teman. Apa ini ondel-ondelnya? Ondel-ondel warna oranye teman-teman. Waduh, alhamdulillah kita dapat banyak teman-teman. Kita ketemu ondel-ondel di dalam hutan nih teman-teman. Banyak pohon-pohon besar teman-teman. Waduh, cepat teman-teman. Kita amankan dulu ondel-ondelnya. Wah, itu ada lagi teman-teman. Apa ini teman-teman? Wah, ini SpongeBob teman-teman. Tapi SpongeBobnya bawa kotak harta karun. Tapi harta karunnya kosong teman-teman. Wah, oke deh teman-teman. Walaupun harta karun SpongeBobnya nggak ada, tetap kita bawa pulang aja harta karunnya teman-teman. Ah, ini dia nih teman-teman, ondel-ondel dan harta karun SpongeBob. Kita kumpulin di sini teman-teman. Lumayan nih teman-teman, kita sudah dapat banyak mainannya teman-teman. Ya ya teman-teman, sekarang kita cari lagi teman-teman ke dalam hutannya. Apa nih teman-teman? Kita ketemu lagi ondel-ondel teman-teman. Wah, ondel-ondelnya cakep teman-teman. Ini ondel-ondel perempuan sepertinya teman-teman. Wah, bagus nih teman-teman. Kita bawa pulang yuk teman-teman. Bagus nih ondel-ondel warna orange teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa. Cukup sekian dulu videonya. Nanti kita lanjutkan lagi pencarian mainannya teman-teman. Sampai jumpa.